uJesu izandla ulifanele udumo uyifanele nendumiso yethu ufanele zonke izibongo yena yedwa 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 uye yedwa inkosi haleluya 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 Yeshua 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 Jesus hallelujah. On that very same note ngicela ukubuza ubrother hallelujah Lu eze ngaphambili nezilomnikelo ngengisasukuma bazalwane in Jesus name ngicela singishale izandla hallelujah 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 namhla Nkosi siyama Oma sibheka Uba wena Kabisa feeling Kristu Jesu waseNazaretha haleluya bazalwane ngokukhulu ukuphuthuma ngoba lamavesi engizowafunda athanda ukuthi haleluya ngizocela okokuqala siphuthumene encwadini kaFirst Samuel chapter 1 haleluya sehle sigcine ku19 haleluya cela nje uzofunda athanda ukushesha haleluya glory to Jesus Chapter 1 Kwakukhona abantu ababeya nezinto eziphathekayo haleluya lithi kwafika lo wesifazane lithi akazange akhathale
lana malikhuluma lisho ukuthi usuku alisho ukuthi isonto lithi iminyaka ngeminyaka lithi wakhuphuka haleluya lithi ukukhuphukela entabeni ukuyonxusa uNkulunkulu haleluya ngoba bazalwane siphile esikhathini lapho haleluya sifuna ukukhonza uNkulunkulu ngoba sinento ephathekayo sifikile esikhathini lapho singakwazi ukuyothi siyambonga uNkulunkulu ingekho into esikwazi ukuyibona ngamehlo enyama kodwa lithi iBhayibheli kukhona owesifazane owayibamba lento lithi wahamba iminyaka lithi kuthe kusenjalo kwaba khona umpristi uEli haleluya lithi waseqaphela umkhuleko wakhe haleluya lithi ngoba wathandaza kwafika isikhathi lapho owayesethule engazwakali izwa liphimiselayo haleluya lithi wayesebonakala ngeindebe zakhe inyakaza haleluya lithi kukhona waqhamuka wathi hayi udakiwe haleluya lithi wathi angidakwanga kodwa ngiyanxusa uNkulunkulu wami haleluya ngoba kwesinye isikhathi ungathi uhleli uNkulunkulu kube khona abantu abadidekayo haleluya kodwa ekugcineni siyathola lana ukuthi kwahamba kwafika isikhathi lithi esemnxusela uNkulunkulu lithi obheka nokubheka ukuhlupheka kwencekukazi yakho lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamkhumbula umthandazo kana lithi wayesembusisa haleluya ngizothi mina kunabantu abahamba beyibo kodwa bathi bebefika uNkulunkulu bathi ngizonikela ngoqobo lami haleluya ngingenalutho ngithi nakho kuNkulunkulu ngithi kodwa ngoqobo lami ngizonikeza uNkulunkulu kodwa kunala ngamele siye khona uverse 19 lelo lokugcina ogcine ngalo uJehova wamkhumbula sikhonza inkosi ekhumbulanayo haleluya lithi lana seyitholile lento wayingenayo elokane emnxusa uNkulunkulu lithi wathi inkosi ngizokunika yena haleluya kunabantu abangabusisekanga kodwa masebethola isibusiso baqale bamfulathela uJehova ngamanye amazwi kuyo yonke into esiyilanda emthandazweni masize yafika ngoba khombisa ukuthi uNkulunkulu usewuphendulile umthandazo kumele siyithathe sikise kuphi kuNkulunkulu haleluya ngophuthuma bazalwane uJohn chapter 3 verse 16 John chapter 3 verse 16 Jesus uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi kube yilo nalo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade ngamanye amazwi ingakho lithi izwi ukholo olungenathando lufile haleluya lana usethi walithanda izwe ngamanye amazwi into ekuthiwa uthando yaqala ngayo uNkulunkulu wathanda izwe ukubanikele ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi kuyilo nalo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade ngamanye amazwi ekunikeleni kwakhe kwangakona ukunikela nje ngoba nakhe lahla kodwa kwakukusindisa izwe Nkosi uJesu umvuselelekile ekseni kukhulunywa ngokuthi uJesu wamemeza ngezwe elikhulu lithi wathi baba ezandleni zami ngiyakubeka ezandleni zakho ngiyakubeka umphefumulo wami ngiyacabanga ukuthi ababemhlasela ababemshaba sebethi kuphelile ngaye kana bazi ukuthi lana bethi bayaqeda ngaye yilana kukhona abakhululekayo bazalwane thina sabakhululekile emthethweni wesono nokufa ngamanye amazwi
asahambi phansi komthetho. Masinikela kuNkulunkulu suke sicala. Hallelujah. Athi obhala kade encwadini yeProverbs chapter 11 athi umphefumulo ophanayo uyakukhukhumaliswa futhi ophuzisayo uyakuphinde wenze njani, uyakuphuziswa. Ngamanye amazwi umphefumulo ophanayo lana khulunywa ngenyama kodwa khulunywa ngomphefumulo, ngoba sihamba sambe sibona abantu abenza into ngoba befuna ukubonwa abantu. Ngalo umphefumulo uNkulunkulu wona akhuluma ngawo, athi ophanayo uyakhukhumaliswa. Noma ungafa enyameni kodwa umoya mawuphila ngoba izwe liboni isiqu sakho, but mosoqala uyaphansi komhlabathi bathi kuphelile ngawo, bengazi ukuthi bonke abamamukelayo wabapha amandla amasha. Ngifuna sizonikela, unikela unenhliziyo ephayo, unenhliziyo engaxokozeli. Haleluya. Unikele ngonakho, unganikeli ngokuthi ufuna ukwenzela umuntu, but unikele ngethemba lokuthi uNkulunkulu uzowuphendula umthandazo wakho. Egameni likaJesu sacela sizonikela.